srebru. Znam da ste željeli i sanjali zlato, ali trebate biti zadovoljni sa ovom srebrnom medaljom. Pa i tako je, u toj rovovskoj borbi koja je danas bila, mislim da su oni imali više širinu, iskustva, recimo tako. Mi smo imali problema, nije igrao Cindrić, nismo imali raspoložene baš jako vanjske igrače, bilo je teško protiv njihove obrane koja je bila dosta čvrsta, jaka. Na kraju smo poklekli zadnjih 4-5 minuta. A šta, ne mogu ništa reći, ja opet kažem, trebam čestitati igračima za sve ove odlične utakmice koje smo odigrali, da smo u finalu igrali. Šteta je za ovo finale, ali opet moramo se pomiriti s time i biti zadovoljni ovo što ste rekli šta imamo. Hrvatska je cijelo evropsko Što se toga tiče, stvarno smo krvavo zaradili sve ovo finale. Borili smo se, prisjetite se samo utakmica koju smo odigrali. Mislim da stvarno moram im čestitati, ništa ne zamjeram. Za zlato je trebalo više malo širine, više, to su iskusni igrači koji znaju držati loptu, dugo su napadali, igli su do šanse. Golman se stvarno dobro držao, njihov spriječio nam je nekoliko vrlo velikih šansi. Nismo izdržali na kraju, evo do 18 je bilo i kažem zadnjih 5 minuta smo pali i izgubili smo ništa. Mislim da opet trebamo ići dalje i naša prezentacija može biti ponosna i ponosno se vraća kući. Da, svašta u životu ne možeš sve dobiti. Znači moraš se zadovoljiti s ono što imaš. Evo to je kad sve ukupno uzeš moju karijeru i sve te medalje koje sam osvojio, ja sam jednostavno zahvalan i mislim da ne mogu se ništa žaliti i ništa, mislim da mogu stvarno s ponosom gledati moju cijelu karijeru. Kad sam izrastao u jednom malom gradu kao što je Umag, da smo puno postigli, kad ovako gledam jednu retrospektizu cijelu moju prošlost. Iz 5. lige smo ušli prvi u Slavensku ligu, u Italiji smo uspjeli isto tako jednu reprezentaciju totalno nepoznatu eliminirati našeg učitelja Sloveniju, tamo smo igrali ravnopravno, nakon 60 godina smo išli na svjetsko prvenstvo u Japan i tamo smo igrali ravnopravno sa najjačim reprezentacijama svijeta. Nakon toga sam bio u Makedoniji, tamo sam isto trenirao jednu ekipu na kraju grada, siromašnu, i mi smo 2 puta bili među 5 u Europi gdje nismo imali niti dobar sanitarni čvor, da tako kažemo. Što se tiče reprezentacije Hrvatske, sa ponosom sam vodio i zahvalan sam i svim igračima koje sam vodio i zahvalan sam svima koji su oko mene bili moji pomoćnici, logistika, to su sve divni ljudi, koji divni igrači i stvarno nemam se šta prebaciti, zadovoljan sam s tom karijerom i naravno više neću voditi ekipu niti na evropskom prvenstvu, niti na svjetskom prvenstvu, znači sa time sam se oprostio, ali opet kažem, zadovoljan sam i zahvalan sam igračima na jednoj velikoj borbi, na požrtvovanju i htjenju. Danas nismo bili dovoljno regenerirani, nismo imali dovoljno te siline koju smo imali prethodno, ali opet treba im skinuti kapu, dali su sve od sebe i mislim da možemo sa ponosom otići kući. Izborniče, da, opraštate se sa srebrom oko vrata, kome ga posvećujete? Pa sigurno moje obitelji, moji supruzi, djeci moje, unučadi moje i ništa, sretan sam i ne žalim za ničim. Izborniče, hvala vam lijepa, bila mi je čast i zadovoljstvo, hvala vam još jednom i čestitke na srebru. Sve najbolje.